Dobar dan, ja sam Makiko. Omlet sa pirinčem je umotani pireć pirinač sa jajima. U Japanu je popularan kod dece. Materijal: batak, luk, kečap, jaje, so, biber. Pripremite dve činije kuvanog pirinča. Molim vas, proberite gore kako skuvati pirinač na japanski način. Isečite luk na šitno, također isečite batak na komade oko 1 cm. Propručite luk i dodajte batak. Dodajte kečap. Kada kečap počne da vri, dodajte pirinač i dobro promešajte. Umutite dobro jaja. Iz činije šipajte porobinu u zagrejan tigani. Kada ivice omleta postanu suve, stavite činiju pirinča na sredinu. Umotajte omlet sa ove strane. U ovome trenutku nije potrebno potpuno omotati pirinač. Izvadite omleto sa pirinčom na tanjir na ovaj način. Koriste kuhirinski papirini ubrus kako biste dobili oblik ragbi lopte. Sva deca vole omlet sa pirinčem u Japanu. Nadam se da ćete probati i vi. Bilo bi mi je drago da se registrujete i date vašu ocenu. Hvala vam na pažnji.